Nĩ itua rĩa thirikari ĩnyitanĩire na kambuni ya Best Titanium rĩrĩa rĩtũmĩte aikari a Magaoni Masindeni gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Msambweni kaunti-inĩ ya Kwale Mombatha kũregana narĩo kaimana, gũkũ makiuga thirikari nĩ ĩrahũthĩra hinya mũingĩ rĩrĩ marathũrima mĩgũnda ĩno kana ĩna mahiga maya ma mũthemba wa titanium. Gũkũ makiuga atĩ angĩkorwo kambuni ĩno ĩrĩa ĩhetwo marũa ma gwĩka ũguo nĩ thirikari, angĩkorwo nĩ gũthũrima mĩgũnda yao o mahota gũte mĩgũnda ĩno. Nĩ amu mwaka wa 2007 aikari a Maumba rĩrĩa kambuni ĩno yekire ũthũrimi o nĩ kũhamũrithio mahamũrithirio. Kuna dalili ya kwamba wako na lazima wachukue mashamba yetu, na sisi lengo kubwa ni kwamba haya mashamba yetu ni mashamba ambayo tunayatarajia katika maisha yetu, ndio ambayo yanatunufaisha. Lakini kulingana na mwelekeo inaonekana kwamba ni lazima wao waweze kuchukua mashamba ili waweze kuchimba madini. Nĩguo kambuni ĩno yenje mahiga maya mũthemba wa titanium, no magicoka makinengerwo mbia nini harĩ eka ĩmwe maneirwo kĩmanjĩka gĩa ciringi 30,000. Unataka kuchukua tena watu wengine karibu familia 800 tena uzikoseshe makao. Hiyo ni kitu kusikitisha. Na tukiangalia sasa tunang'ang'ana ili wale watu wa base kufikia 2022 wawe wanaenda zao kama walivyotangaza. Mimi nateseka saa hii. Nimeanza kupanda minazi, nataka kuangalau baada ya miaka 5 nivune. Wamerudi huku wanachukua. Nitakuwa nikipanda minazi nikienda paka nife njiani. Nikigura tu nikipanda. Hii bwana imekuwa ni kama sisi huu ufisadi au uishi kwa. No mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno kana afitha Pius Kathiam nĩ augĩte atĩ kambuni ĩno ndĩngĩtĩkĩria aikari aya ona hanini kunyitanira nao rĩrĩ marethana na mahiga maya. Hatulazimishi utafiti kufanyika kwa shamba la mtu yoyote, na huu utafiti hatujaanza leo. Tumefanya utafiti kwa vijiji zaidi ya 120 na hakuna hata kimoja ambao tulishurutisha watu ili tuweze kufanya utafiti. Utafiti tunaingia kwa shamba ya mtu baada ya huyo mwenye ardhi kupeana idhini ama consent, na hii consent hata huwa ni kwa maandishi. Ngina rĩu no mĩgũnda 100 ĩthũrimitwo kana ina mahiga maya mũthemba wa titanium. Mtu mmoja ambaye naweza kumuomba mimi ni bwana president wetu Uhuru Muigai Kenyatta aje asuluhishe hii mambo ya bezi haitakikani hapa. Aje asuluhishe kidiplomasia. Kwa shauri tukitaka kufanya mkutano wetu tunakuja kutolewa hapa na maaskari. Handũ-inĩ ha Gĩkũyũ TV rĩakwa nĩ Joe Kariuki wa Wangũi.